واجہ مقبول مبارکہ کو دزبندی کے بیتے اسٹیجا مادری زبان آنی بارو چیزی دانک بوشی واجہ مقبول مبارک گوش میں چاپاں السلام علیکم. گال نام منی نام تئی نام ادائے بے گالا مانو تو ہو داوند مجاں گار راجی کے بیویت گونگ نمانیت تو نمانیت مانیت پادارک کی بزاں زندگا مردار. چونکہ میں اکبر دیوان چلوبکارانی منتا گریں کہ مرچی ماتی زبانانی میان استمانی و روچ داشتا گو وتی مرکز وتی بنزے شرفدار کو تھا وہ امید کشی کے دائمائی وڑی دیوانہ برچہ دارے منتوارہ شوئے گپ زبانے بھی زبان برجم داشتگیں تواری چیدگانی یک انچیں رسانکی رہبندے چرائیے کمکہ راجمان و سماج مردم وطموتا ارتور بند تو کار کنند چیدہ گمائیہ گشند کے ادومی چیزیں راشونی اور رادروریہ کند اشیے 257 یکی ظاہری دومی باطنی زبان جیڑانی تا یہ چیدگے ظاہری دروشم انسانی گال و گفتارانی یک پچ و بحری و ما چیزیں رشونیہ کند یا امانے مگا اشارہ کند بزاں آئیے باطنی سطح اے گال و گفتاری بارہ مانا و بزاں تند برجم داشتگیں چیدگا چھ مراد اما چیدگیں آئیے دروشم و معنی تہا ابرمی یا قدرتی امگرنچی نبی وہ برجم داشتگیں تواری چیدگ دپاچا ادابو کیں لاتے آواز آنی اما مچیند کے آئیہ ما لفظ گشین و اشیے معنی انسانا اما وعدہ برجمی تگتن کہ آوادہ آواز اور کو تگتن تو لفظ جوڑ کو تگا دنیا زبان استمان و وجود امیچو کوہننت امیچو کے انسان راجمان استمان اشیاء استمان و عمل و کنش واسطہ کم چکم دو انسانانی آجت بھی یکی گشوک دومی یشکنوک امی وڑا دا ایدویں انسان وجود اتکن زبانم ودی بود دان کے ایدویں استبند زبانم مرتنکند غزاں زبان وجود انسانی سماج و راجمان محتاجن دومی نیمگا انسانی راجمان ام پاوتی اور و امنیادی واسطہ زبان آجت بھی چیا کے عبید زبانہ سماج مردم انچو نزدیکی و جولانکیں امگرنچی برجم داشت نکنند کے چرائیہ سماج و راجمان ردبند بتکنند سماج ٹینگے واسطہ اور توری واحق درکار بھی تو ای واحق زبان آنی شریداریہ چا سرجم بتکند زبان وسیلگا چا ماوتی گوست ویسا ماضی است ویسا آل وہ باندات سرشونہ دات کنے وہ نزدیکین چیزانی یا گپانی امرہ یا دوریں چیزوں گپانی نیمگا اشارہ کت کنے گیشتے عالم تبزاند زبان زاند و شاپگر منند کہ زبان میں پجار یاداشتی آٹھی گو اروچی پگرا اثر کند زبان گشوک و نبیسو کے آیال
اولو باہند و رویہ پدر کنت ما دومی باہند و جذباتاں اثر مند کنیں چراہاں کار گریں وتی گو آہانی بستار و ارزش تے صابہ زبان آبازیں درور و دروشمیا کارمرز کنیں بری کسیا گوں عرض و دستبندی کنیں کہ میں پلان کارا بکن بری کسیا کار کنگے حکم و فرمانہ دیں بری دومی دیما وتی وائش و واہگا پیش کنیں دان کے آمے دردوار بھی بری سوگند ورین و وعدہ کنے کہ آمے سر بروسہ و بزرگ بکن بری دومیا پلہ مرضی پیش داریں آہاں وش کنے و آہاں وتی غم و گڑتی و وشیانتا شریک کنگے جہدہ کنے کاروباری اشتہار بازی سیاسی پروپیگنڈا تبصرہ و تنقید نیکرا و مذہبی وازانتا زبان امی آسیت و بستار بھی نو گپ پش کپی زبان دیم روی چون کنند من قصاص 1980 ہفتہ بلوچی سیاہ کو کتابانی وانک بنا کو تھا اما وحدہ بغیر در روچے مرچگا من دان کی عشقتا گو ونتا گو انگا تشکونا گو وانگان کے پا بلوچی زبان دیم روی آترا جہد و کوشش کنگ اشی بابتا بازیں کواس و زانتکاراں وتی پورنیادیں آیال درشان کو تگاں چشکے واجہ سبا دشتیاری گوشید یک زبان یہ دیم رویہ لاتی بنیادی چیز بند اگر ای ڈال چار کنک بباں گوڑا بسا زبان ڈگار سورگ بھی دیم روی محتل سے چیز اشان ساز بزن تخلیق نقد و چکاز بزن تنقید و پولکاری بزن تحقیق اگر مروچی ما بلوچی زبان پڑا چمشانک بدیں گوڑائی ابر مردم سک پدرد و بجنی کن کہ یک پد منتگی زبان یہ سببا امی چکار اسے پیران کنگ لوٹی نیست بیگانگیں اے ارداد گوشگیں کہ زبان مرگ یک راجی مرگیں زبان نائیو کا دود و ربیدگا فحازید بلکہ اشیا یک معناو بزانتی و یک ردوبندی دند امی ردوبند یک راجی چارگو گندگے اما سفر انت کہ عید کے راجانی نیاما آوتی یکتائیں بستارا زندگ بھی تو مانیت بھلے بیا اکبری زبان پٹھ پولی تکو پاناتا نسرا ابر کنے پدا گڑا وتی کو تگین و کنگی آدیں کا چمشان کی دیں دنیا کل زبان 6,000 زبانانی تہا 36 ماتی زبانانی باندات تہار گندگا کے پنجابی دنیا تہا 12% اردو 20% دنیا تہا درستان گیش کارمرز بوؤں کے زبان چینی اسپانوی انگریزی عربی و ہندی انگریزی 12 ملکانی تہا گوشک بیت یونیسکو ردا 1950 بغیر دا انو کے ساز 230 زبان گارو بگواہن اٹلس آف ورڈ لینگویج ان ڈینجر 2009 ردا دنیا 36% بزان 2498 زبان درائیں جیڑا و جنجالاں آما چند کہ وتی استمان رکھی نگے جو دہان 24% وزن کے ساس 607 زبان غیر محفوظند آئیو کا لوگانی تہا
گو اما زبان ابروی 25% وزن کے ساز 562 زبان دیں پا بیگوائی کھنڈگا سر بوتگند کہ آہاں لوگانی تا کے ساز چوکم در نبرند ہمیں رپورٹ تھا ایدمگے تھا 27 زبان ام سک مزنے جیڑانی آماچند کے ہمیشہ نیتا 7 زبان غیر محفوظ کہ یو کا 87,000 دم 5 لکھ کے قصاص ام زبان ابر بید دنیا تا درستان چا پیسر نوشتی زبان 3,265 چا مہتریسا مصری زبانیں وادی کے 3,065 سال کنگیں چینی و یونانی نوشتانک انگت زندگاں مرچگی نوکی پکشن نویس و شاعر درست ایدگے زبانانی مردمان انگریزی وتی نیستی و نزوری بیرے گرگا ار اما راج و زبانا چبونو بے اگوجگ لوٹید کہ یکتائیں زند و رہبند و دودمانی ادابندند ماراوتی ہر چیز سر پہر بندگ لوٹی بھلے چوش ام مبید کے ماوتی نزوریاں مزانے بنجاو گلانی سروک اما بیبید کے زبان و لفظاں کا پجارو کے ارکس کے ایپڑا در کب تک ست کے دل بیبید او وتی باہر کارام پا او بکنت زبان و دیم روی کند مارا گو زبانا عشق بیبید ماوتی کاران کنان ببیں میں کندگ میں گریوگ بلوچی بباں میں دعائیں رہبند شرّاں بس کم ہو ردو بند لوٹی بس ہمیں دروگیں سیاست ارجان مبھی کہ چکرنا ہمیں سیاست ہمارا نیزگار کو تگ ہمیشیا درآمدانی مجلسہ نشتگ و بلوچی ایر جتگ و نوشتہ کارم کم شرف کو تگاں ہمیشیا گشتگ مارا زبان نیست دود و ربیدگ نیست ہمیشیا مارا میڑین تگ و سستگ و جدا کو تگ گوڈی دانک ہمیشن کہ منی دوسوا پادا سرگر وچار تی دوستدار بلوچی تی ودارا نشتگو امی جیڑگائیں کہ تو قد کائے منی وابانی دبترا رب کو رائے سوگات کنے منا سرجم کنے بلوچ و بلوچی سبز و میزران بات منتوارا وقت دیا گئے اشت واجہ مقبول مبارک کیا یا مادری زبانہ نباروا چیزی